بسم الله والحمد لله وبه نستعين في أمور الدين والدنيا ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه. amatenda amalungi era amaiduvu ga Allahu subhanahu wa ta'ala mwene kutwazika kyengera kya bulamu. Allahu subhanahu wa ta'ala ebyengera byatugabirira bingi. Allahu tabaraka wa ta'ala oyo atatwenda kumusaala kuba byatugabirira wabula nga atwenda mu kumusinza na kukola byayenda. Allah yetwesigamiza ensonga daife dona edokunsi kuno buli alina chansi kyayenda nedolunaku lw'enkomerero buli omu bwawooma okukola. Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirira nga tumusaba ise emirembe n'okusaasira ku mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mwene kutusomesa busiraamu eyatukubiriza yatugalagira. Twalibaire bizibu, twalibaire n'obuzibu, twalibaire mu bubuzi obw'amaani, aye Allah tumusaba amwiseku emirembe ni basahaba abagoberera ensomesa de n'abaidde ke bagoberera enkola eyo. Olwaleero insha Allahu tabaraka wa ta'ala tuida kwedusa ku bukulu n'obulungi obw'okwidukira Allahu subhanahu wa ta'ala, kubanga kikulu ino omwana Adamu okubaawo ngaidi yaviire omanayoja abeevu bakanti ole bwe yerabira enjira gyavuiremu niyajja kyangu okwerabirayo n'okubula. Allah subhanahu wa ta'ala twalibaire buli kaseera tumwidukira nga tukola ebigambo ebiraga okumwidukira. Era lwaki olwaleero okwidukira Allahu subhanahu wa ta'ala kikulu era kyalibaire kyankizo. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala akoba dhikrullahi azza wa jalla yudhhib 'anil qalbi makhawifahu kulliha wa lahu ta'thirun 'ajibun fi husulil amn. Nti omwana Adamu buli lwaidukira Allah n'atendereza Katonda ow'ekitiibwa, ensonga eyo ey'okutendereza Katonda emumalira ku irala buli kitiisa ku mutima gwe, buli kiyinza kuleeta kuwankawanka mu mutima, nti era kirina impact inene y'amaani yekikola era yekituusaawo, yani ensonga ey'okwidukira Allahu subhanahu wa ta'ala mu kuleeta emirembe mu mutima gw'omwana Adamu. Kubanga abeevu abandi batuka nti bw'owulira nga emirembe gikuweire ku faradid la ilaha illa Allah fa innaha miftahu saada, iragananga kigambo kya la ilaha illa Allah kubanga n'ekisumuluzo ekigulawo buli mirembe gy'obwakonoonya. Era akoba nti falaisa lil khaifi alladhi qad istadda khawfahu anfa'u min dhikrillahi azza wa jalla. Tinti ola atya Katonda n'oyo asinze kwegaliikirira era yatya n'ebizibu be, wabula asinga kutya Katonda yetukoba n'oyo asinga kutya bizibu n'oyo asinga kutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala. Nti kyonka kimalira omwana Adamu okuba nga bw'aba katendereza Allah yamwebaza kino ni kire, kuba ebigambo ebyokutendereza Allah n'omuli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah n'ebindi nga bwe byawarada mu ahadithi da nabbi, nti bikulu ino mu kumalaga ebizibu na buli kiyinza kweraliikiriza mwana Adamu. Ate nga bwe tutaba titwerabire mu suratu Ra'd tulina kwidukiranga nti Allah yatukoba nti allazina amanu, nti abantu bano abayikiriza Allahu subhanahu wa ta'ala watatma'innu qulubuhum bidhikrillahi, era batebenkera n'emitima gyabwe nga baidukira bwe bakola ebigambo ebyokwidukira Allahu subhanahu wa ta'ala, nti ekyo n'ekitebenkeza omwana Adamu. Allah akoba ala bidhikrillahi, nti ddala bwene bwene agali okwidukira Allahu subhanahu wa ta'ala tatma'innul qulub, nti omutima gw'omwana Adamu guwankawanka. Twalibaire n'okwidukira Katonda kuba abantu bwe bayinonola ne bavunula ekigambo ekyokwidukira Katonda n'obutebenkevu bakigeragerania ku ngege na maadhi, nti engege eyo bwe tugitoola mu maadhi automatically mbagira weefiira wagazira kulonzalonza, nti n'omutima gw'omwana Adamu bwe guli. Buli lweyolekera buli lwobaka oli kwesamba okutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala kireetera omutima ogwo okufa wakomenkereza nga olina bizibu byereere. So banange
mbakubiriza twalibaire tutandika eyali yalekezaamu tweyongere okujja mu maiso nga tutendereza Allahu subhanahu wa ta'ala nga tukozesa buli alfaadh okusinziira ku nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yatusomesa ebigambo omuli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, nti ebigambo ebyo bireeta emirembe mu mutima gw'omwana Adamu, byakuleetera obutebenkevu, walekera naawe okuwankawanka, kubanga ife emitima egyaife olwaleero tuli kuwangaalira mu kaseera ka bizibu. Era babuuze, eriyo omumanyi abuuzibwa nti wolowooza kiki ekireetera abantu emirembe? Ndi be kuidukiranga Katonda buli kiseera nakukakasa nti embeera y'olimu toyida kugibaamu lubeerera. Twebaza ino Allah bwe tumutendereza obulamu bwida kututereerera. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.